Bedamo abane mo maros me free asantuma temba chem se sija ato Kumasi Kejetia. Eti enche be call ni akwakodi honom so enkombo. Eti Kumasi Kejetia we se beka yenua obin mreku adem se em so obin na honom. Ti wo show TV ne so a eja ya ato Kumasi Kejetia na uhunu. Yeah, Ghana National Fire Service ejina wo TV pacho. Mon check mam just menya obin number no wa hanu a. Okay, won try say with me nya obena what me amiate ne ekonase eye pa die na ekofare by say it me identify ya asemo ye brother no patutu to say we ne wo hwe eye live from Kumasi Asante Mantem America je be try say with me nya ya man boni ya ohonom ti we eye live feed ye dey every Asante Mantem de ebrewo jatana ya ato Kumasi Kejetia the first for so aya de mahunu fire tennis be se baako so fire baako ya mahuru odom no so ti we nyina na ye kan wa so say ekwana block you eti hwe ba bia fire tender no esi na hwe ba bia janato so we na so ye kan wa se mo edwem ho no so hwe ba bia car fire set for car this no and the fire tender we man ponti and a car the free able. One Kumasi be a mampontin, whatever be a Kumasi Kejetia a walk. Mampontin a kai every. A saba bedroom so her baby a janato. There be a car na ye dum jano, a see. Nina a because say, yena ye did dra a wo gemuno. Yes, sick quino. No can ye see boy. We ba ya tomwa eshi probu sebi akaka ti ba nim kaka hwe eja na eshi kono brother amanfo esika pa na ekose so nye ka so mo biodwum so mo nti ka so ba bia mo jey wuti ba mo chika because eja no eshi ben na ye ba kwan nem na yenya da bia de obi bia betimi ye ho ano na se yantra kwamu a ni dwan ko na kwakotena ene hwe ni makofa ba na ejetem no ya ke betimi edu na ma we se ka wo fro ba me nyini se betimi ewura se first for ka wo fro ba me nyini se betimi ewura se adwan ko ba kun kratu antimi anwura mu sa penipa esan kwa ho nyina aje kwa na boso ne edi dwa ho no ti weba wo de yan hwe se obimbre kwa ma na totomu a yan be kasa yan na wo emra yan beto aso ntimi nimu opani bram tamba na wote se eja na ehie eba 4:30 ne eba ha ye be pempa bo ne yimpa bo wa ha ye ba ya no so ho no ana start hello fm ho start ya sibata na yakura ka se mpabo ha ne de mante ye kwaso yimpa bo ye be wan sa start ya si ya store be se Ford abrose ya to aso be Ford ni nyina condemn me see ye nwiri ye nyakura ma bi kura wa ya ka se ye nko yi ni de wa so da bi enuru ha ye be wan sa duru ho abi ya bo na ye hu ya bele ye nwiri de ye nya oh me say dai konso ni ma shi bia na da bi me de me driver ni wo adehyeman samba na oti asem no ye wo hon ma ho ma chi be 5:30 to 6 ye hu se wisie apie ketia ni nyara shi se be hwe de asi in fact ye be hwe ni jana no nya den aso na fire tender bia ni hanom oh eti abra mo ba ne jana no ya den o muti na ba ko penso na di ka ba se de ne janso asi de no ya de so betima ye ho hwe nti bra wo mfra bi o be ka ho na che se o me ye ho hwe a enye yi owo me wo se owra ko wo se owra ka ma kura mi ntimi nkasa ade a me hu mani so na me hu bi da ntimi nkasa ya hu mi ntimi nkasa mate na 4:30 na start won na so nketenkete ntine bisa ka fire service for no go mere be o me ba na ko ma be dum ba ye hwe mo nim sa o mamba ye hwe mo nim sa o mamba ye yesu ntimi ahonde so ntimi na janu so anu ya na ye de anu ya na ye de ana ba be du bi sese no ntino mutine sa na de sa na tie awu am tu krapo ya bre amana ya kasa ye bibiasi esi kania na gu oboto isi ayere ahu ana e warm de be ni amba be di mpro ayedene so
yegusu a ka kire wo mo bia mo tie nka bia dodo bia wa santimantem ha bia no enmanum nyina no ye hia mo Kejetia pizza blue light ha na e de omatimi aboa san se ewu a eja no adina no asefem awreko de sa japade kofo japade ana asai kofo japade ana abai chese asefem na e de na mo chem se amankofo ntoma medum jana mamo akwan ni ho amabada dada akwan ni ho oh ha de ha akwan ni ho Oda kasa kafra wate chese menu aba no chese waye so depressed ontimi kron kasa na baje na oton wa ha de na oton wa ha mami chamai jana hye na wa ha bi bacho da bi na brebe na ate okay me tie nche but me bai na me hwese de jana na no edin onyema wa ha bi me niema ni ha me boa ma ya yi niema na wo me bi apie ndase eti ni padodo na eguso boa sa de be ya jano ye betma ni ma do na afrim ejane dum ne de ya entidia akohia ne se wo sa ya boa na niema e sha stores mu no yetimi yi ni nyina ade afrim asan se jano ato store etoso miensam abrose etoso miensam afra se wo so ya aiche ebesisi second floor na se aba ground floor asefim chama na wa be janto ya na mo me see from me bedroom me wo Roman hell I wanna me to me niema me see from me nua no me ma me no me sisters no omo niema na ja ejai atomi me ya asefim na se ja de se kwa na adwuma kwa me ko me boa ye nyina ye mo apo ye ho esira Ghana ye mo bo pon ko bra na abusia se wo hwe aha eja no ano odin papa na enkofo dodo na eguso eyi eniema wa ha na ye hwe se ebenya ade hia bi ene wo mo dabi me ma ho dabi o dabi posade dabi o an kamedai adena sia wie ye kasa wo se wo babu obi abusia the police are attacking me because yeah kasam yeah na you sorry yeah the police are rushing on me say they enter me go ebuso masem I don't know the offense I've make here as a reporter asamasi yanka beden kwofate yanka beden abofate mabam the police are rather attacking me here abusia the gusu ha yeah aboa say the be fast for betimi aba na ma babdu mu ja no aposifo bia wa ha attack me say enter me ba ho ebuso mo asem I don't know the wrong I've done here minim boni am I say me ekobusa nyema ehye no fast service fo gina ha cars be enuma still na ja na ehye and the police are here attacking with the reporters here say identity here to report Ghana for mo amonjaje adehye bia e wa sentiment from aposifo djuma mo e di kire wa ha ya ba ha ye twa ade na boa say be fire service for wa chichiri bencheye better be boa bedum ja no e ja na ehye ba a certain policeman call himself oh show uniform is coming to slap me coming to attack me abusia we are still on the grounds yeah my report no the guso na de hye bi edin komo na say oba ha e ja na guso hye fire service for ntimi num ja no e ja no kwa na ekosoro edanu miensa na ehye edanu 3 abrosan makoma 3 ene ja ka no third one eja to me besi na fire service for ba wo mutimi num ja no na gateway Shatter Road gateway no engusi afiri ho ba eno no wo fom engusi afiri ho ba yenim de it fire service for entime anuru hantem ambedum a down floor no so no eno so ja ne be se ni nyina abusuafo awreko adwadifo ma no esu dodo na ebre dodo na kire se o ma jebosia na de ya adwuma e ka na aba kofo otwa adwado kofo titakọ na se wo hwe akire ho a asefem awreko chese ekire ho de no ade ne se wo mo abobo nua na ewo ho na enya asam ketwa enua no enam se awo na ejato ma na e continue ekire ho de worma etonton watch worma etonton somade worna etonton paboa e wo ekire ho ne de menya sure se ba kumpo be fa de ba kokrempo e de afiri ho eja no ade awu eja we de bitma kasa santimantem ha yefira afiasi eja kase miensa ato ha we ka ho nan we ni kase pa be kase ewo mu a enya asam ketwa a se fem awreho na dodo na no wo mo bo fire service for no so bo se wo mo beduru ha no wo mo sie nsuo no mo ka nu mu enye se nsuo no mo ka nu mu dem de mani ahu ba ko kire se wo hwe wo mo ne ma wo de bae na ase nko a na ja wo mo fire tender no hydrant no etimi eduru na edum no na se si am no ka sai wo hwe machi ha wo hwe screen so a wo utimi wo se engusie kumo enye nsuo na amu na e na egu ha na ne nyina ne se opani ba ko ogina ha
Michem send a shop and a wa asia hey. Michem send a shop and a wa asia hey. Now buy no na any pet me buani abuano. Yes, on one begin ha ebu ye. Open you time na tim bedru ha. Me ba 5:30. 5:30 time be yan hu say efra asia. Be 6 to 7 on money start here. 6 to 7. Na time be I'm na begin hand there be. The time be na wa utimi e packing nyama nyina di be. Am for no so mu start me the country go and yasan tweba ha no. Won mu na so mu ya no be fam pabo for man no. No mu so mu ya twen ba be go an mu. Nya no marketo o. No go sa. Abamba je fro say. Me de Mr. Mankwa kafra. Mr. Mankwa ne na bon komo no. On de yame adon oba watimi aboa abunu so na ni ayimu niam dodo na yimu niam dodo mo niam na gu hen to fresh am niam you say container to the air fresh spray niam be kafra that time me fla sankale ana me dia banti me sola ho match 4:30 no be du na sa ka be 9 minutes na 7 me tisi from na musa jani tamu tu ya be he na se niam me fla sankale ton atwede ya sankale atwede na me de be du a ijana hye niam ni nyina air fresh ni ba kokra. Yes, na manya opani ba ko a manya na ntia se abrosan a etoso emiensa eja akan ono na ya na dia na abusuan a chese awreko I am so emotional chese me wura ko na dai se woni tia se woni emehye na wontimi nnom no ase fem na manya opani wa ha papa me ma ukafra me ma ukosem timu so woni ase atatai ko se wate kose na mpayfo ka asem se won kwa na wo ade ka me na wo ti se gai ato wo abrosan ni mu kimse bank fo bia beje esoro ni nyina ti no megusu a me ye ho adwuma nti me sole ahomache se me koto materials no bi makoto materials no kra eba ya kakakra bi na ya wi minim adekra esi ti mi ko ba bi na abrosan na ya me brother panyin a me di na ti mi ensa dia Timi na me bibia me na me ye ho bibia to mo frɛ me no me de me nim hwe me de mirika ba se bia wo ye bi na aye sa na nke me ba ye de wasi aye no ye ho hwe a eni enti se wo hwe abosan ya stores do be se na wo oh stores stores be 18 eni wo na tambe na wo ti se fire service for 24 fire service for ni de omo ba ye no omo so omo nsu asa dia ya omo bantem kra na omo behwa ha na nka amani sa omo gina ho sa omo ameye hwe ho omo ba ya na ye die nsre na mama hwe asai se ya wo so ni enu wa so se digma ha to na ma wa ha me to no ma wa ha ne ba na to ne ha phones ne computers nyina Nina na eya wo sare sika so egu shop mu ana sika de bi ho nyame kura na edana sisa nga bank fo no buy na sika no wo ho a kade asi ya se bank fo so da wo so ho omu dituma de bia fe no ma start ya ha na de atia ba che fo se Kofi Edu Mr. Kofi Edu wono ana wo hwe abrosan a ewo mu 24 etoso miense jana kanana eye ne dia ye na di nkomo o chem se na nse ntam krampo ana bank fo aba ha abaje ba ko se oboba ya bedi dwuma senka se esoro ho nyina omaje senka bank fo na abade a anka o chem se de sika dodo na so no anka atimi ahia enye asam ketua na opanyima hu se wani abere pa woni ma wa ha bi woton ne ma wa ha bi ana Ambe me tonne ma na me taxi do ba me taxi ba e kwasa for market okay na me fada ni mini pa ti nyama na esen o se me park taxi na me bo na o yi ni benders nya dai e free store mu na me bo no nti me ne mbapa na me na Kejetia e jan so start shi ya chepa around be 6 o'clock jan start shi asenia mapa me da se taxi do ba ko so na a che de ono so hu ye no wo de na wo ton wa ha acho me ma me nioma e wo store honum before say jane so ye na e sha se be 5:30 ya fra e sha se won finfin ha ya fra fire service for nyema e wo store yi mu na ye ti before so ya se ya de ya fra mu dada nya na time abo omu nya ndru ha meduma na jane ti ma shi nioma ni na me ma me nioma e gu store honum ya ka ni sika anya sika ketwa store wa egu ayi na pabo egum anya pabo kuma nini na se
then I'm home. Ya tompa boy de nan say ya no eno wo store ni na ase eno so na hia de to no ha ne de enya ye de wo soro onom na ye de go wo say onom ni na ase ni na ase na de wa ha no ma ya gu hanum say no eno ma atwe ya ma ja sa tom no de wo soro no ma yi no eno ma sa atwe ya ma ja tom no no ma ya pia ni na ma sa ama ja tom o ma ja tom e da wa chile na ba Machaya manjana ba bedrua abusia say ma dey ka gba mane no situation no make us 1 minute bia 10 minutes bia 5 minutes bia just 30 minutes bia na ejane kwa na ekosoro ye bo wane say first service for car ba kwa ba nyame adom na nsuo wom omo try so madum ja no but me paka say ekon no eso che wo mo ekon no eso che wo ma ho oden wo ma ye dom betimi bia wo mo gusu ye dom betimi bia nanso still na no situation no wo mo ntimi fa ma fom wo mo ntimi amfa ma fom abusia ye guso aya santemantam mu na oye ne kase na ato ade hye wa ha adsam kase na ato dwadifo wa ha dodo na atomba yire mommy ma wo say otomba yire wa ha mommy oh minim so wani abre kafra oh mommy kafra ha abusia ade no anu aya dene dia mu hwe nyina no abusia eguso kwaso anya recorded live eguso kwaso and amane na ye bo no me ba ha be se sima be aduonu ntaba me ba ha yi na eja no na e wo side bi sei o hwe a test store na asom na o hwe sima be aduasani a me ba ha me mu di nkomo efa eja ehu ya na eja no e wo efa sei se no eguso tre esoro ho nyina etre ko kamia ko ese fire hydrant wa santimantam ha nipa dodo na meka se ni nyina no atwa abaduru ha nansu eja no is beyond control adna no ya dene na se no empire adehie ebo ene se nyankopon tonsuo amana amade a se japade na de wo mo a atmayi wo mo ne ma na tmayi wo mo so ntimi nyi ne de wo mo agusu esu wo mo bompa se no awurade ntonsuo baabi adura no papa de kodi wachi baabi adura no enya asam ketua wo me kafra wate ye aso wura ho e di asama e de na to wo si de bi si da wo wi ase be wi ase kro mi wo we bi da rade wi amabo na dum je ma ya wate rade wi amabo ni ani obi rade ye asabatu ye rade asabi ya de fa ye ya sabo from fire service for the jet to da kase ebu ninyasi bon fra fire service for nyame di samba bia mo wa bia mo meboa ya na asam na di asam bi sida mo wi amabo na meboa ya wai beto ba ya na wo mo yanku da so no da me di egu o konfo so di asika ababo se Adom akwaje ya fa yin awrade abusia Pajose. Okay, chairman. Champion. Good morning. Good morning. Can you speak English? Small. Yeah. So like, how did you hear this incident? How did you hear it? What do you sell here? Socket. Cable. Yeah. And were you able to take one of the items or didn't take anything? Were you able to pick some